Partikian udah pasal kami mah dulu raja hululan yang tertingkat menunggu saya hululan yang bau. Mau lihat tema di Tuhatta, mau lihat tema di Ulau Sarmatua, ini naboru nami di Manogotun. Kami siang hula-hula muna Raja Bajaidan di gopok kamu Ulau ni Manogotun ima dinanay pautihon ima Raja ni Duhut Sanggul Marata ni Naboru Ramyon. Mau lihat tema di hamu abang boru nami keluarga besar sinurat tutakasdo di batari dahuk kamu di son sangat ni Naboru Ramyon markite na di batu pahamu tentu Sanggul Marata Raja ni Duhut ima na ape di sumajujung ni Naboru Ramyon dia pang namarjuan na batuduhong matutu kamu di persauran ni Naboru Ramyon di namanak mardongatu elek marburu sobanang di namar hula-hula laus di baik kamu di son eme namar lundung dalam nami manyirotan yang mau tutu tu Jehovah tu Tuhan tak pertingkat basai asa ankia tu joluan naryon di puri nyari ni Naboru nami na usar maduor di pasu-pasu di bata di hamu saluhum na komparana lumumi ma dia Naboru nami son nudu maparhoratan nudu panggabean si jalom muna si halasonom muna si hamulate honom muna pasu-pasu siya di bata tugi jangan niari dipuri niari na dinikal horni Naboru Baik betul aja kami. laus di kamu do di son hariara asa hariara menna konana hariara manang bulungna di pasu-pasu di batama amu saluhun na kumparan ni Naboru Ramyon mamorat tong di anak mamorat tong di buru pasu-pasu di bata tujolowan nyari Baik betul aja. laus di kamu di son siang baringin asa martatang main na baringin marurak matutu jabi-jabi horas to di madingin bir to di matobu tupahon yo puta dewata siya musa luhukna poparan ni Naboru Ramyon Baik betul. laus di kamu do di son opopu na patarinahon matutuhamu di Naboru Ramyon mamora di anak mamora di boru marpahopus siya anak marpahopus siya boru marnini siya anak marnono siya boru asa doron nami masa mau didok di dua asa dulu ni hawa mahatubuan di sampai-sampai di pasu-pasu di batama habu saluhun na para di Naboru kon jol mana maduma sah matutu mamora buhut jana kami Baik betul. laus di baik kamu do di zon sangga asa tu sangga main Naboru tuluang matutu sadua sinur mapinahamu na di huta gabi pangula-mula di balian horas na di perdagangan mangomo na di pertiga-tigaan laus di baik kamu di zon sihina tangiyang do pita-pita nami hula-hula muna Raja Bajaidan tu dewata Jehovah asa makila matutusian na daw manggora siyan na junok lumomi ma di bere nami di na somar kasohat daw say bitok di batu duduhat na magtong sila meroha di juluan na daw asa bagot na madugtog tu bilo-bilo na marajar salpot tong na lumuni tujuluan na daw di pasu pa di batama at ka na jagar Baik betul. laus di baik kamu di son sini juang asa lomak matutu sini juang lomak so binabuan di yang nami pada kudia hamu mangalaka tusima hamu dapotan anak aka baca moda tusima hatani Raja ni Duhut hatani Sanggul Marata siang hami Raja ni hula-hula muna Raja Bajaidan asa dorong nami masa udah di situ tua asa gajang benda bulung itu umar mange-mange dong tua di pasu-pasu dia batama kita taluhun na si gajang umur saat tok kita saat tuna sahur saat masul sa iwokolen ketika ras toho di rodang ihugan saat gabe saat horas kita taluhun na namar hula marboru saat di luwani Tuhan di ulahota si kanopare horas madokolan sinokoti hamis yang hula-hula muna Raja Bajaidan
mardongan mau lihat. Mau dati raja nabi. Pasapa kalau pasatami manusia tu rajai nebao. Lesya kami hula-hula nebao kalau manuri kami. Kata di hula-hula kita kita kata nami. Nasi dalam nami hula-hula nebao. Ay bawah kamu si jaga na pura pada jauh na jaga na pura. Dengar mana pura-pura, dengar mana kami selalu na purna ditinggal ho. Hak mana mau jual dari dia. Nasi ada apa nama pura dia. Saya bisa kota malu. Kajagar lo kalau sudah ho, to akan satu. Dia harus selalu tidak pernah purna ho. Soalnya mahata siya kami manuri siya hula-hula nebao. Mula di mana di rejei. Pasal tayo katikino tuamu tulang na rejei sudah ditak. Mulia tema dihamuna mangguru nane sinurat sahabat itu Tuhani tulang lunak si majuta soal hatani apara siduli nami ima pacaita dong na ibawo taringon kusi najak sejagaron ima sampul marata raja di duhut jala ima pitanami mangidot tangiang marhite-hite tangiakta asa di pangulehon sudah itu pinoparni na koronami di pudian nyari jala di pasahan tamu ima opu-opu duduk tua asa bat aka nama tua tokong madira moti Tuhan yang asihatan jala opu-opu ima pahopu ang giat ma ibu-ibu magodang satu nomor ini satu nomor nomor pinopar ni na koronamyo jadi saat disuruh nila satu kemudian mengasahan ulot di bagasan tomarion iman nalau martutu tua dileng mahita mangulu tong di ramot itu hidup di mahami sian tulang lunas si majuta Mau lihat mah raja nabi katikinon pangilon nabi mana godang ni si Jagaro anak pada nabi ala pertohonan nabi mah si Jagaro hidupnya tua-tua jong-jong rumah hidup madopak ke rumah gorga idolo kusubui panatapat tu tahu tu ba mula ni halak berbisuk mula ni halak marroa alamar mula lauli mula dengan baik dalam magodang mula-mula ros padomu tu godak sopa nami mau ibu bisa pangidon nami matuamu sampai kamu ngakontak si bane-bane asa banero hanya mata nomor 2 di bata pasahaton akata juga bita suhoras kung nabilitan ni ulo pasari matuan ni dainangon bisa luhut pinok pada di kalon na beda mama ala perpohonan kami masih Jagaro asa benda mga kontak si Jagaro ni kadumu ma tukotang lihat ala lihat tuan ni bukan itu tuan si Jagaro ni kita nami asa di bajet tu di bata pagkabi perpohonan satu kilo para di galon di day namon dalam tizungan non kadumu ma tukotang asa halang benda mga maju suti Jagaro Udah namin. Kaya